identity hono raba so mo man send we so Katakyie 90.9 ana amoni sem no di me sha se from team Manchester United accident yesi amana nkopon de enko acha de nanso mutum no anema enhyeda enko yisa na de tie ne se Matthias Cunha ene Ibrahim Bono na mo ka se oh da se mo meki mo dabi ni ade no enema enhyeda anko ye ama mo se do musipat o mo hwani mo se first game mo mabo into fans no mo nya botre enema nso ebeko ya mo mo na me bo mo Zabi Alonso asoye na ke se Real Madrid head coach na nko bucha no la miya ma ho nsensem se hu se no ono sa player hu so no o player no like a good player because when say obo Barcelona face no Spain national team so no enema enso ekoyi ema no na ensem fofom no we ba awura mu na just Vinicius Junior so na Carlo Ancelotti on say Ancelotti on head coach at the Brazil no chim say we this on fra no na just mu game mu kwa kobo no say international game mu kwa kobo no on fra no man because and say o jana ka kana just say on so tuma ball man I didn't say because I suspended o chiri game mu kwa kobo no hand home fra no you say on Messi or Real Madrid cameras on anyone na omoduma en fama Real Madrid camp mi Romo Ariandro Ganacho ashoye na se de chance se no so no ono so ma include nka Argentina team no na Copa International break no on nka Argentina team no we any ensama de so mo na no pay wo man send we so Katakyie 90.9 na de tell say Rashford na o chire mu say ono no sense bebre nko for kanya de ade na ono o chire mu say ono hu anu mu say enya no wasa season we titles ahodo no on betima se bebre e wo Barcelona camp o hwe anu mu asa ma win more titles asema Marcus Rashford and Eddie Ertugan Jack Grealish na also is making the derby at my Everton say we free Manchester City akwa bolo and all honia ade na before chem say no akwa pe ho ontimi mam more assess say be go so betim dia ka ho ama Everton enso etimi progress akomanim Marcus Rashford be na o chem say la minya ma no hwe no say Ballon d'Or betimaje nempo wantimi anye a enfi didi anim no onso be fadi nekes onso etimi ajibi we any emunso me free moba Rodrigo na say o chem say no onso wa ya for Osasuna game na me aduma na Real Madrid elbow no so were ready for it Michael Oliver na just also no about the way from the Premier League game West Ham United and Chelsea no also boy officiate bibia enso ebetim ayenkoso Federico Chiesa no no chire say the agent inform no that's a Liverpool come say decision no say all enso was because na you think o free club near the day then say race is about all and assault no bibia enso come on your teammate near the day but omo show mu senka o free club no mu do nka opese o free hono ya de but omo mu ya say Luis Diaz e free hono ya de no and so creating more space creating more space and so ade amano that just say no say sama e free over na meba and some no dey because anopen just say dey twagwa man send bro so no ano ade ye Premier League na so hwem sisi a signing so mo ye no san new players ye mo ba ye na cha so hwem sisi a so hwem Hugo Ekitike wabogo asaya assist Tijani Rangers Manchester City wabogo aya assist Muhammad Kudus o 2 assist Dan Indoye ashe go Rancheki ashe go Lucas Imecha enso abogo na fe so no Temzin Tabi onso bogo na fe Omar Adrit enso abogo na Chelsea sa press on news and say dia dia omo so yen say dia enso etimi ekos mo no na Manchester ho press dia we say that ehun bibia emfiri ho na dia tie ni say Premier League table no enso week 1 and Usha musisi a Man City nearly did 3 points Sunderland Spurs Liverpool the question is on to Manchester United at the 15th Odiasempa and Pennyforce a bro a bay if in 15 say na Messi ka ko ide masa one way and ma entimi enko infama mo Enzo Fernandez no chire say Virgil van Dijk no or the best centre back our say so into press no masa monya careful 100% we etinye bia enso enim Roy Keane na chire say Ensensem bebre enso Manchester United omunisi omugame na de no France na shashe ka so omunya mbotre Ruben Amorim say no 28 Premier League matches no that is when you 27 points but munya mbotre enfama coach no bibia enso ebetima enkoso kutu Romaro enso abise obesani ni di at Tottenham Hotspur that is bibia ayeda na bibia o Syria enso ayenkoso anu so de somo ene anopai na the attention Julian Alvarez so no the stars our Manchester City ni Manchester Atletico de Madrid no say here for Man City 103 games 36 goals 19 assists Atletico de Madrid no 58 games 30 goals
8 assists na chese we nso ense me firi oba Fedi Valverde Real Madrid so ye no se na Mexico kono game no betima hwase obro mo Osasuna mo no betima start se we regain the fitness ya bibia enso ebetimi ayenkoso na the tense se ya no Usha Europe nya de a players with most golden wins no na chese Real Madrid nya de so we emu 6 ho na chese we Cristiano Ronaldo enya 4 Luis Suarez enya 2 Thierry Henry enya 2 na fe no Robert Lewandowski enso enya 2 na just say some addition na no pay na me kai mo say no obobo mo YouTube me Katakyie FM TV no na just obo search engine hono ma obenya live YouTube Katakyie FM TV bo we na say here live na just bibia enso anya nkoso wa man sande wo so sa enso ne some addition mo na no pay na the chances say no Premier League starts near the no uhwe mo sisi as say no rating say na de no Jokere Genie 6.0 Madueke 6.4 Estabao 6.9 Ekitike 8.0 like as a Turkey 7.7 Rangers answer 7.6 Kura 6.7 Imbomo 6.3 Sesco 6.3 Frampon 6.9 Kudus 8.8 Falanges 6.7 Kakes 6.8 Gaitens 6.7 and a Jao Pedro also 5.9 that's on her ratings and Jao Pedro no the rating no and also our from ye pa Real Madrid set there Eduardo Camavinga price tag no 8 million euros into the same man is up there no offer biaba on Bejano Amonaco that's in summer the down for Valentino Perez and it's a bit Alonso Enzo Ekano when I answer from no Leo Messi and the dominance no Ushama Awasuri and Tagatian says dominance consecutive Ballon d'Or no so at the age of 25 no 2000 and Barcelona no like it's a 41 goals plus 15 assists that is a goals plus assists no a 56 2010 no a 60 goals plus 17 assists o combania a 77 goals plus assists 2011 59 goals plus 36 assists that's a combination of 95 goals plus assists 2012 no 91 goals plus 22 assists there's 113 goals plus assists that is way and so any summer ya dey so man Sunday wo so na me last one me di to jena munya Odiasempa and so abawro mo afisem no they say the tense interfor as I say adimolo kon kasa ni agent no so we di next 24 hours no mo hwede mo say sa pra we no ono so ni deal no betima off sense negotiation with Atlanta near the no o Manchester no cruise negotiations we and hwede mo sa pra no o ma sa pra we and so no new deal so entimi enyango so we ni ensema yense kan o mani nsema eraba so no man Sunday wo so Katakyie 90.9 odi okay ya twaso ya da se so dia manano nsem no agu enu ene amepo ho de afisem na e twaso e wo man Sunday wo so Katakyie 90.9 FM so ya sha se every as good as you we certain way enter kra na se afia e fidie atwam no ko enya ban e wo Ghana football mu a se betting sense na bra na opanya ya fano ko fobata ko from wa na wo de asem by pa ho no ma che se na enya asem keto e na betting sense no ye omo ban say as good aye basa we and my supporters ni bi eko Anglo Gold Ashanti for some omo be sira me say but this team no e dey fi Dr. Kwaku from point sem na some team na say back to Anglo Gold Ashanti for say no manage club no e say be club no betimi back we and my be statement tin adara betu do ni na say omo ka che supporters a omo oboase adanse ni nyina e ke to manim say as good no mato ni nyina e dey Dr. Kwaku from point say no team nyina Dr. Kwaku from point dia omintini ensa nko machi enko dini bia enfem from 2018 ana maton sa shares nyina e bia mako Dr. Kwaku from point so ya as go supporter na we hear ni some be saba ba team no e dey free panyin sam dia entimi emma so e wo ho na we ene ensem na fi as good aso ya be kan yensa enne under play we e Baba Yara Sports Stadium enche kra ana be the state of Baba Yara Sports Stadium na park ni na aye red chese na su no atutu asai apansam krampo e wo hor na we na NS no ne asante kotoko eni KM fo wuam
Toba YouTube ni so a obehu the current state of Bayara Sports Stadium say park no so aye green ate say aye fe hon ma bra Katakyie FM TV YouTube ni so obehu say the picture no da hon ma say Bayara Sports Stadium aye fe aye akobo hon ma e CAF hon ma mba inspect aye say Asante Kotoko ebetimi asi akan CAF Confederation match no on the bono obetimi asi akan hon ma we ene say me fi Bayara Sports Stadium hon sensem abekan ene amapani ewam yefu ewam ewanse fufu ma yeko alaji krayin gusa so we say pani we wadi ni duma anase kinfesa wono ena sa club no ene dia na nanu a GFF eko congress no ze ho abato nsensem e bae na Asante Kotoko omo do mo si da bi omo ntimi nto aba entre omo position obodina we ana ma alaji cruiser wadi wadi jagwa Asante Kotoko so pa we say a big club like Asante Kotoko a big decision a key decision e we see taking na abua e football akoso ma mo se mo nto aba na ese mu boss e wo hono ma we ene nsama we wa Alhaji Karim Busa wade atuya efa Asante Kotoko ho sa Asante Kotoko me big club big decision say no mo na was me flying Mazos ma Ghana Football Association president Odiasempa mo ya big girls club e was Ghana hanuma e do ma mo Ghana kwateta mo ntini anya ho hwe we ene nsama fi Alhaji Karim Busa aso we abeka yensa ene amaponi ewem e former Blasters coach IFM George Botti when appointment and as we need you our work months with our club we our Belgium or motor division how many see can really open if our one man or back with the so do by YouTube so in Katakyie FM TV former Blasters coach George Botti or Baso Kutani Botti say and as a penny when you coaching do our Belgium side amu friends work months and how many say we could do the man and yet a division Ghana high division 3 and I say man okodi duma sunko e na anu ya bo amane say Asante Kotoko e be from match na anu ekoso the first match no omane Venom Vipers and the banana line up na Muhammad Kamara Hanyensu Samba Onel Abubakar Patrick Asiebu Seth Koge Hello Adabo Albert Amwa Emmanuel Ampi Saka Dauda Pampoku omo ene gina mu esi sa kan no e de ma Asante Kotoko e ba first set e musi akan e de ma Asante Kotoko musi Vipers e wo me ko wi ati no na omo chomo e kamyensan omo entimi antimi obi o hon ma we e ni say first the second match no second set no line up no so e ko say Aziz Dai e be no Michael Sefa Zakaria Fuseni Joseph Amwa Francis Akwa Samotinebu Hubert Jehu Inisa Adams Philip Amon Johnson Owusu ana Mofin Donzo omo ene gina mu second set aba wusi abusuan gloves e hono ekowi ase no no matwa abusuan gloves e ka ba ko a omo ntimi antim die Asante Kotoko preparation obusu a e koso e wo Cape Coast wo den enye Asante Kotoko ni e ko aruti wa so ya ye bo ma ne dada so omo 5 players e tu kwan e wo take agba ko bibi na sonko ni nan so omo na mi si we friends Zakaria Safiano ewe take it as omu kwa ye and you friends trials say a family one say teams no assign more on my way and we airport picture come on everybody to him Asante Kotoko and you Asante Kotoko no has a focus sense na nansin Asante Kotoko e share e kun has a focus one say baby be sure be am senior team na promo sa ne cup bi a ekoso our friend Chita Cup under 17 for no but Asante Kotoko under 17 and has a focus 17 to edisi ni ko mi ete na Asante Kotoko 17 e ka has a focus e kam yensan omo antini ba kokora e ho mo tese na Anigyie na ba no o mo sia mo twene so ko mo sia mo twene say has a focus e da mo na team ba na Asante Kotoko ma bro mo tese onye omu kumo papa e ho mo tese ye be transfer news kaka ba kan say e local team the Trump so na je no ba ni team and a premier to because no ya sedan kan de me na me e ni kwan ho tire we be a chere ho ntie fu o me se we mo transfers and kaka abeka yin sa wa Ghana han man say yes every player friends right say do aso ye no me si ba kan e de ma house of folk e we dream says ko no after the no house of folk so me here no until mo dream says for here so me say me permanent deal no be si na kan we de ma dreams FC one now we any free player no aso ye abeka yin former player Miyama anyone former player from Daniel Momote it's a
room ever level wonders say omo and we training our home or here so level wonders for best sign mo ka ko di give us because I play with the pop just say omo here me so best sign and we are not done no mo to ko room ever level wonders akwa ko di na player former player of House of Folk and check one House of Folk terminate the contract the friend Michael Ewa Menson he say the room ever be kun Chelsea just akwa sign 1 year contract e ko di give us ko e be am House of Folk ever hold na 11 wonders left back a friend Desmond Bafo we room ever media man sign na o ko twa wadra ewo ho ebe amu na your last story odi tuga na je no no ba ni team atros e ya midfield ya for Abdul Aziz Nurudin sa pro e ya me ya pass pra odi bob papa na limu e ka so be free House of Folk akọ na so House of Folk come first dey stay na omu ko so e hia na obetini House of Folk wo no odi odi maso ko ebe am House of Folk 2025 to say na e da yo ni ho we emi fie na bo no nsem e bo no na pay e de brewa mansa de wo so Katakyie 90.9 FM so any there some another game abena neba enemy team aba atwa so ene anope na de nyaa ide e kempaluto so yedi nyina be yaseda ene aseda nko na se yedi na nyame e wo hono me no ye videos nyina wa hanto so pese wu accident se de si na yedi nyina bato e fa no segment yedi beba aha videos nyina ye two accident ne si ye yedi nyane de ne beba ama paya the videos in na bugu so e ti bo ma na do Katakyie FM to subscribe it so the buyer to so na say alert me so e wo fun so dan ba ye dey si okay so subscribe YouTube so buyer na den obo Katakyie FM TV we dey ko YouTube so a media da le say kwa da mo YouTube no be kan fun okay o to fun na YouTube no ka so ti ma so bi YouTube ni we dey no na fa mo bi ni no Wabo Katakyie FM Katakyie ni KATAKYIE Katakyie now the FM TV we be yes wabo una boy ye pe ye logo ni baba okay e ba ya biem biem ma right side one ye de ya try be subscribe e kokko ayi ni ansa e no so do nsa anya so odi ni aso adoma bi da nchen ho na so adoma say nya adoma no so I say the ya ben so me subscribe no so wa subscribe we wo say me no aso o say me subscribe o so boss wa o so bo red no so bi na che say afa no afa ananya sa de bia no so wodem eti sa na Katakyie from eti wo so na ko Facebook so ayo ho Ebon na bia obrenti nya link ni fan ko de ko Facebook ko na type Katakyie FM eba ya share link na to no so de fan sam nya so fan sa bo eyin so obo ya edebo ko YouTube page for me straight ama de we bia boti ama accident na ye ka ho asem yes reba life na me want me bia na dia ya any de beba right Archimedes eti ye de ayi kata mu sabe de beba wa ye de beba enti woni Odiasempa anopa de mo be ye kata mu sabe ni ra hyehyehye na bibia so timi afa Katakyie 90.9 FM ana wasubusu a otie no anopa no enti ansana ye be ye kata mu sabe no ni ade ade ni nyina no mewo birthday bi wa say ya esese betimi etimi eye ede efiri honum enti ebe wadama ya na odi amia so odi amami na betimi ya odi efiri ho na ba ko birthday enti yemfa enye ne saa na bibia etimi enkoso kama baby a wuchie ye bia Katakyie 90.9 link na su enti da so ya share dia to so amamo na mo so motimi ahwe platform bi amo so bia mo amo democracy ni so nyina ya chia mo no pai mo so amo atwimanko so no so ni nyina ya chia mo no pai show me ya hyehyehye e wo Katakyie 90.9 FM a nti e bana dawo ma link na so ma ya ne de na je se ya de to so eti mo nyina mo other platforms ne so atwimanko so democracy se de da ye no ne de to so ma mo no yesere mo a mo nkoso sesi a link ne bia so na wadi yachi o subscribe a no wa share Archimedes mai why o subscribe a share mai
na bibia entimi enkoso kama enti bibia bit my fine right enti maminya birthday we free water na yenhwe amokra wo he birthday we me angaza mame Mama Comfort danswa eje everade mami na dasui Mama Comfort danswa eje Mama Comfort danswa eje woye sofumame the Church of Pentecost Bawe CP district Bawe CP district. Happy birthday to you, mommy. Very fantastic and beautiful mama. Kachiri. Eti ene kachiri a birthday. Aye. Ene kachiri birthday. Where of mame? Me mame. Bawe CP district. Mama Comfort. Danswa eji. Mama Comfort danswa eji on the YouTube no senti mo mutie mi nyina YouTube no so no da so benya ne tese nkofo bebrebe na of mama na ai on da so no Mrs Comfort danswa eji on the YouTube no so the Church of Pentecost Bawe CP district ka chire ya me shira papa mami we good say Odiasempa so no yes. Pastor Gogoji. I'm telling you, Osofo Gogoji. Brako de yere no. Brako kuyere. Nti. Sapa mama papa good. And not good. No be gina cho. Papa me kan vie kire wa wo be juruba wo na o picture no. Me kan vie kire wa. Ana mama. Yes. Enti Mama Comfort danswa eje kachiri no pepper so kachiri tiere de kachiri no pepper right enti wey every manyina me na me pani na friends Emilia Abigail entafo ni nyina so ka ho kwabena ni nyina ka ho Esther Mercy Justin. Yes, yes, yeah, we should. Hey, me Justin penny. Justin there penny. But me na me be say me na me penny. Justin me na montran chain, ma montran me. Me na me be ma. I guess I dey Justin there penny. But me na me be nti. Me na me penny. And now mo waka ni nyina keka. Get show. Happy birthday, mommy. Na me show ba na omo bibia so enkoso. Koso ata e papa chi. Na the sky will always be our limit. Many the sano, maybe never even a say. Say also a dear social media also. Come on, Katakyie FM TV, so baswa. Na was subscribe na was share. And then some of those na Anigyie Fie musuo same enti and then no sano energy pa na dey adwuma den fi se fie nyina no bia boto. Miti we mayare by force miti kra me ya but ye the energy juma tuba Katakyie FM no so Katakyie FM TV Katakyie FM TV no so obaso na chese bibia so ebetimi ay fine mi twam wo bataw me ba ye to so ne rank atam sisi a